دروستبوونا شەڕ و ئاڵۆزیên çend rojên boriyên devera Şingalê bûye cihê dilgiraniya êzdiyan. Beşek ji roşnbîr û rojnamevan û kesayetiyên êzdî wesa dibînin ku hebûna hêzên cudayên Başûr û Rojavayê Kurdistanê dê di paşarojeka nêzik zerer û ziyaneka mezin bi xelkê êzdî li Şingalê gehînît. ملتي ما نلقى كشتنية نلقى صراعية دا خوازا واخرا كخلكي شنقاري كو أشهر بس الرف سكنة وملتي ما جارك الزهرة سردبريت خو وشو جاري دي شرشي نبتو خو نرت الرجاندن ودلي ديكا نتا صوتن کو ازدی ام ترجبین جی پاشاروجا ازدیان جبر کو هر دم ازدی توشی هر کار ساده که ام بیجین دبتن تایبجل شنگال کو ایرو کد بیجین 2000 کردی کو ایرو کا ای شرید کند ناوا آخا ازدیان ناوا ملت ازدین دا کو هر دیسانجی ازدی دبنا قربانیت و کار ساده ام هیدارین کو او دما دبیجن ام شر براکوجی ناکین هر دو آلیجی دبیجن ام شر براکوجی ناکین لیو کو دیجیت راگاندنی دا دجاته اکودو دکن Li piştî durustbûna wan alozyan, civata rohaniya êzdiyan çendîn peyam û biryar derkirin. Lê ev nebûye çareser bo dumayîk înan bi wî şerî belku roj bi roj xirabtir dibît. Berpirsê nivîsîngeha Babeşêx, paşaroja êzdiyan li devera Şingalê bi paşarojeka reş dibînît. بلا شر خود ناف ازدیا نکن و مالا ازدیا ویران نکن و ازدی حتا ایرو ام اگر هر کس کی ازدید گوس کردم جی اشنهو پاش دبشتتا از نکردم اجبر براستی جی حقیقی هی بشتس نکردم اجبر و مال میدیات یا خو دستو دامانت وانداد بینن جارک دی از بیجم از هیوید کم او شر الباما چه نبت و اگر چه بجی روزا کرش بوما یا سی هشت یا دوباره بتوا Li roja sêvê mehê şer di navbera hêzên rojiyê nêzik li Parta Demokrata Kurdistanê û hêza YPJ li komelgeha Xanesor durust bû û heya niha jî nakokî di navbera wan hêzan da berdewam e. Êzdî penav gaziya xwe bo raya giştiya Kurdistanê û cîhanê dibin ku îdî Şengal nebîte qurbaniya milmilanên siyasî. ازدی دبیجن ام لبندا و اکی بوین کو شنگال بهتا آواکرین و خلق وگرنه سر مال و حالین خواو کچو جنین لدست داعش بهنا رزگار کرن لی دروزبونا شر و آلوزین دورا شنگال دنهادا ازدی بتمامی بهیوی کریا طایف گوران NRT قضا شیخان